Ya makanya ben duduk gureh lang kampung. Ya gelam berah puno. Nyo sumubut nyo tak ko mangathar ma nyo bodrek ma nyo bodrek. Ubah sakit ule ma nyo ko mangathar nyo bebino ilung ibale awal long sumubut na 60 dro nak mi nabu. Thang wate pegah badak wah jamun itu cuma le thang dongeng. Ilung kalung sumubut menyekeun urang Aceh nyan cahaya neraka. Padahal pada cahaya neraka ke cahaya lampu kan. Urang Aceh dempu kan nyan. Urang Aceh bangai ke pegah cahaya neraka, nyampak cahaya neraka, panenya cahaya neraka. Nyo bodre cukup baik dah semua beut nyo retak-retak nyo mak. Ilung pengalaman payah hatuk badai jino saya. Ku ada dakwah kero aku. Hak aku sumbut, mangga aku sumbut nya retak likut-likutnya nya raya bacut nak. Ya retak dro tu mak ya, retak pemuda. Nyo cukup baik tu. Hai beut ayu deku. Oh, itu ra. Ade ayu beut itu ra. Ka iem mendum. Tungku akid ku tak kayak tuh hanya jatuh tinggal ada semubut karu sagonyo tak pesingap sago je karu sago je hai bedah kena bedah kena enha kakak beut enho kaku beut ilung kapalo mantang ba aiu ka beut ka tuha methe ke ba aiu ka beut ka buruk ku Quran mantang ba aiu ka beut cikeun anjeut kudungku nu purno ka lob keun aleh de bareh a kun aleh de bareh a aleh yu bareh i aleh ciko bareh u a i u kun le de bareh a mata adiknya purih nama Quran ni aleh yu bareh i aleh ciko bareh u I love you mangathor ma arta ha be Allah piu lah mengkadam kena kakalan be wate tungku kakalan ku tampa sengen ku kai kli menan tado dikli ya bu ikli wo gawaya aku wo bro akai ro wo hai anak ku poh pukakli anak ku poh pukakli mantu dro na ke sublan tu ya gagap ber ayo kai car bacut kadi ke dan umi orang ba de bare ba yu bare bi ba ciko bare bu ba bi bu kun ye kai kli ba de bare ba wo buka baya kudu ba yu bare bi ba ciko bare bu ta de bare da ba bi buta ala hai lempa pane babi buta dalam kadam beka sambung ba de bareh ba yu bareh bi ba ciko bareh bu babi bu beka sambung ta de bareh ta mak bodrek cukup he mak anu maya jino mak ko he de mak bedar tak dron jamun mak bedar tak lon nabu bedar tak ron nabu getanyo jamun tapi ruko ba kede ipoh leng tua pemuda tawa rumah mi dapat tapi ruko getanyo long gelit leyah de nyau run jamun tak dron ko nyamun tak dron tak long jino cipoh ah tengah viral persa di Aceh Barat pra viral semana ngai cempli pada kalagian surah ya karena getanyo semubut nyonya la kemah bu culung kenan mak semubut anu mit aleba cukup baik getanyo sumubut lage itik lati tungku sumubut ibarat itik lati makna itik lati toh boh itik lati gebedah kak minah gecok itik i pathoy boh itik lati iji kali menjanji nyo tak toh boh puek boh sagai mangat bagah Aceh terus kak minah gepatho boh itik i yu punggoi itik lati mundong kerap punggong mundong kerap tingat ikun hai bang barasa puek boh tak toh boh pakannya kam tamah sabah orang nasi minggu kemudian gejak lam gecok lam boh TI patho yu boh TI lati pungong TI lati mutong kerak lam pungong wate mak kanam boh mtama sampai mtama pajan itu pu TI lati nyangkan boh dro wate Aceh anu pap em o kan dro laga anu gop nyamuno ibarat urung sumubut bak ge karam boh gop boh dro kom bagarong bohgop boy tegap yang dari pegah wate ke pubut ane gedanyo ane dro ke bangai bu nyombam bak pucarang ane gedanyo ane dro bangai na tipe murib leh macam yang pertama tipe murib adalah tipe boy te yang kedua tipe murib ane mebet tipe kleung yang keleh tipe mano
mano ikaram boh kleung je kemusuh murib tajak jo babut dudoi lawan gure kata boh murib lagi kleung tajuk murib bak gure ujung-ujung kaji kemusuh poh gure cok gure pasal dalam penjara kata boh. Yang kedua muribnya tipe boh itik makna tipe boh itik lehce hana balah jasa leh hijabut kacarang ka malim ka sukses hana tinggal le ke gure. Yang kedua urung but tipe manuk ya baru cocok manuk karamboh manuk na balah jasa ditanya malim tabut bak gure alih ba sekalipun tajak but daya watewo mantang takdim ke gure nyo kunyo tipe urung tumbut nyo anu banyak mak cukup he tu beda dengan kita nyo jamun hana so kena pohle dengan ngefen si tangan listrik wi tagonyo nyan undang-undang hana bai tangan listriknya nyan Honda sih menyai sweeping drop sweeping ya rambu-rambu hai tu balap-balap di bak kedai nai balap kuno buat kedai kai balap karam pari kedai nya salah cara sayangkan tu anu banyaknya kalau ji ijak bajalan ji bah Honda kata doi tangan kan salah doi tangan menurut masa yang tanu pegah cukup anu banyak zaman gepurnoi balai pura gepurno pertama ni dua berdiri watewo nyan mandum kun tewo but cok suah sikret sapo cok suluh sikret sapo watewo but pura yang gepurnoi balai pertama ni dan dua berdiri lete kebiru kon jihna ปิด Fatihah anjir ke ya mbak alhamdulillah anu je pada je mak ya menyegalak pasti je di haji umah gemeen parang gonyan ka sukses jinoba dewan anjir kali menyegalak pasti Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar sambung alhamdulillah ya anu mandu menyegalak ani indang pasti jian indang man is abang jahat je dia dah kaya yang tadi pegah maknya cekon mangat no ilung makan ngan mata ule lung kala anu mi jinoi wabut ngan mata ule lung kadan ya langsung lung waya tumbuk nya tatak nya icok ija putar ija wabut nya jino ya bedek kan banyak ino anu banyak jino nya putar ija mai ma akop la kokak mai nyan long kadan makan ngan mata long dengar penyung yang kalau habis kun mai ma akop la kokak mai na ane sidrong bangai ale pai dipui ma akop la ko bangai anu mai jino telong wo le wo semua but macam je di ikun lengan ka pakai kah mentang je ilong je usika sagam yang sambung ngon lom ajik larki I told you ikni lalu watudu kabi moshe hawayu kabi moshe hai dudu kabi kucom tiga alah ni arah kata lagu India bawa juga kucom tiga mandum jid mak ya na salah ni hana salah puthok getanya urung cik salah pakan tak boleh HP jino karena kata jauh HP mandum jid ada banyak belajar jino mak makanya bohyum gure alih ba mak bohyum gure dalam kampung nyo cara semubutnya bodrek cikon mangatat cukup het dah semubut ya makanya harus getanya nya murno yang butuh ibu yang betul ya walau maksud benar ya penghormatan pantas dan wajar kepada para pemimpin getanya
Ya, tungku imum, tungku gesi, tuha pet, tuha pakat, tuha adat, tuha lapan, para pemuda dan seterusnya. Perle bu kompak kampung lagi lempegah buno, bek tua-tua katanya benabut ino di masjid adapun ino di menasah. Fi lam 3 minggu lega but long rasanya kampung ka kompak. Alhamdulillah. Kamak kasiam. Kabeh penghormatan, baru dah dakwah. Ini duduk mak. Bak ma aku tanya bak ma ke. Pada duduk, pada jim ini duduk mak. Halo. Hai. Kamak, nyenyu puo oleh-oleh ke malamnya. Abu urinang bedok dot. Kanya mak kan? Nya gekeun. Nya dah puja urinang boleh-boleh getik udah bu. Ladum badawah kada keung urinang mak kan? Hanji popoh mak cina ira mak lagi anahi nya wap so mak. Oh walako. Abu promo danya bro hijina wap danya abu. Makanya hanji dok urinang abu. Indah dunia ini karena wanita abu bunuh bate. Nabi Adam dalam syurga tidro abu hana indah syurga. Wata diciptakan Nabi Adam gesinggah oleh Allah dalam syurga hana indah syurga tanpa seorang wanita. Sehingga gegalan le Nabi Adam nasabah cicim ji mesewek enan gekeun le Nabi Adam wilung hana pasangan cicim na pasangan menantingan Nabi Adam gecok telung rusuk sikrek langsung gepeje Siti Hawa. Makanya indah syurga ini karena ada seorang bidadari yaitu Siti Hawa. Indah katanya abu udip dalam donyanya karena naurina abu nu patih nu tak tanda cina urang yang dalam kawin dengan urang kali kawin. Urang kali kawin mak kenon kalon nya urang kali kawin nyo ilong kapet boh kan karap pet nya naso gosok baje wate rajak naso gosok ijakrung naso gosok topi dina soco ci urang alam kawin ataupun urang kalim kawin ka kita maliak ci kalon gejak mahapi baje ka lagi burung naso gosok karena urinang cukup baik abu urinang cukup baik abu but urinang leh macam kasur, sumur, dapur kanya mak bubut hot urinang sampai kiamat donya nyan but ke kasur, sumur, dapur, sumur, kasur nyambut urinang. Makanya tiga tawa urinang pepep ben so sambut nu bedah drona bu nu jahol lain wajar urinang pepep menya urinang hanang pepep hangleh rumah habu urinang mu pepep aju rumah gleh aju kan. Memang kalagnya urinang pepep, makanya hanjit dot urinang poh je tu. Dot anjut, minyak salah poh je. Ya, hanjit poh urinang. Ilong hae aku pakai jino poh urinang, dot urinang. Di urang agam yang nang beheng urinang ngangke ji yang beheng. Hang dijut. Urinang so urinang, tak malam urinang, tak so urinang. Cukup jaga kita tampa urinang, gupoh urinang ina. Kop sayang ya masya-Allah. Laginya abu akhlak katanya. Malamnya aku beda rumah bayo nu. Sebab rumah long urinang tuat. Mak long urinang kau ragam. Makanya katanya saling menghargai dalam rumah tangga katanya mak. Ya, saling membantu tekedi katanya abu he tawa mamaji urinang tengah gerah pingan. Tak cok katanya tak ada eja. Bayo nah martabat. Rasulullah akhlak dengan Siti Aisyah punya surah bahasa katanya tinggal ke sumerah Aisyah gaya arah pingan dari Rasulullah saling membantu dalam rumah tangga nyambar romantis getanya kahae tak bantu urinang di rumah bek sampai tak dot urinang bek sampai tak poh urinang tak dot urinang tak mu pakai ngorang nyawa anak di dengar tak tu mena ika anak tu idinga le anak ikopi le anak raya anak tengok im kawin ji idol rumah nyo memberi contoh yang hanagat kepada katanya. Makanya adro numat mantang tamang syurga adro ngan put boh pain nyo ingat malamnya kama na perle tamang syurga yang empat sagonyo perle sagoje tak ana mak syurga mak na perle mak na perle tamang syurga malamnya put boh resep dro nu mak mudah dan gampang hana tinggal nu pulain put boh poinyo nu kunci surah put boh surah dro nu mak tamang syurga mu belu nu pegah oleh Rasulullah dalam sabah hadis al mar'atu idza sallat khamsaha wa samat syahraha wa hafazat farjaha wa ta'at zaujaha dakhalat jannata min ayyi babin sya'at nya put boh poinyo taplah abehnya tak waju mak
Yang pertama ni pegah oleh Rasulullah, al mar'atu idza sallat khamsaha. Urang inang apabila sembahyang limang boh wate mak ya nama sembahyang. Alhamdulillah mandum na sembahyang. Mak kan? Lagi lempah puno bu. Sembahyang bu betul. Sembahyang bu betul. Rukun sembahyang 18. Padi mak? Leh belah bo. Urang inang paling jai tinggal sembahyang ketimbangan urang agam. Nya ni tungku kaki apa ke kamu? Tungku urang agam paling jai tinggal sembahyang tungku lah koke mesti sembahyang tan. Long boh contoh mak, urang inang paling jai tinggal sembahyang. Ni simak begot. Gepegat dalam kitab Uqudul Jen. Apabila puntung hid urang inang wate asar, lat ta sembahyang saboh rakaat. Nyo ingat surah bacut mak kunci. Urinang jadi dengan semayang. Menyepuntung halangan urang inang wate asar. Lat ta semayang saboh rakaat. Itamang wate maghrib. Berarti ta semayang asar lam saboh wate saboh rakaat. Itamang wate maghrib. Gepegat dalam kitab di sinan. Puntung halangan wate asar. Lat ta sembahyang saboh wate lam wate asar. Alinya itamang maghrib. Wajib kaza asar dan semayang maghrib. Ingat mak. Puntung halangan wate asar, la ta semayang saboh rakaat, giyu kada sembahyang asar dan giyu sembahyang maghrib. Urang inang banyak kejadian di lapangan, puntung halangan wate asar, hana sembahyang asar, gimana ke dia maghrib? Asar hana sembahyang. Gepegar dalam kitab Uqudul Jen, puntung halangan wate isya, la ta sembahyang saboh rakaat la wate isya, alihnya itamang subuh, wajib kada sembahyang Insya titik buat kitab. Tetapi kejadian wate ta survey di lapangan menyepuntung halangan urang inang bak wate insya boh poh put malam boh poh sikurung malam baru gumano ke dia hentu bak wate luhur ke dia dumna tinggal semayang. Yang pertama tinggal insya, yang kedua tinggal subuh, luhur baru semayang. Nyo kino mak urinang jaitat tinggal semayang. Kemah bu wujud nyo numat surah menyaka puntung halangan dra nu wate asar mano semayang asar baik pupres ke maghrib. Menyepuntung halangan dra nu wate isya mano semayang isya kata bo. Yang kedua mak dra ni yang paling yang kedua tamang syurga dra nu wasamat syahraha puasa bulan Ramadan. Abu lah kemah cukup jai urang hana muoh cara ni puasa Ramadan. Ilong na TikTok yang pat saboh long video tentang nit puasa Ramadan abu. Jadi kalian buat TikTok long. Ubena urang Aceh, karap Sri Bedro komen urang Aceh, ipegah ke salah, yubun ke le bukan. Hai tungku bukan pegah yang ta'in puasa yan. Nyan ku pegah ilong menye puasa Ramadan wate tanit benar ta'in. Menye tanit puasa muno, nyo abu la kemah hukum eu mak tanit puasa salah. Malamnyo malam Ramadan, nyo malam Ramadan. Nyan singah puasa, tanit puasa muno. Sahaja long puasa singah siurau perlihat hilong karena Allah Ta'ala menan tanit hansah puasa Ramadan ku pegah hilong itu nak ke bak media nu ku mucukuprui bunga pegah kabar dile ike tip malam ku semua beut tip malam ku jabut bang belaton ku bui dayah bak ke ayu beut nyo kenyo dah depu urang Aceh jino hang kitem jabut le padahal nan wajib ta'yin ku pegat dalam kitab Bajuri dalam kitab I'anatut Talibin wate tanit puasa paling kurang nit puasa Ramadan muno cara nit nawaitu sauma Ramadan lon puasa bulan Ramadan kasah nit tikedi hana takun perle tetap iwo ke Ramadan lon puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala kasah nit menyataniat lon puasa singah siuro perle atih long karena Allah Ta'ala nyo hansah pakan hana tatayin gepegat lang kitab menya hana tatayin iwo ku puasa sumpah iwo ku puasa kaza puasa kafarah lain sebagainya makanya abu nit puasa wajib ta'yin tekedi dra nit puasa jamun long puasa singah siuro perle atih long karena Allah Ta'ala hansah wajib kaza puasa abu wajib kaza puasa mak nyo kenyo perle dia tajabut tarku ta'allum kabirah tinggal menuntut ilmu dosa sangat-sangat besar. Kunci surah. Hai tungku nyo si ka bulan Ramadan malamnyo hana payah tanit le sing hana payah tanit le Ramadan han karena menye hana tatayin Ramadan iwo ke puasa sumpah.
Di dalam beria pegot, puasa sumpah, puasa kada, puasa nyo, puasa haji, makanya wajib ta'yin. Cara ni puasa paling singkat mentang lun puasa bulan Ramadan. Munyo nukun perle alhamdulillah. Lun puasa perle Ramadan lebih galam. Enhan kayit mak. Kamu faham mak? Ka dua. Yang kelih dra ni tamang syurga. Wa hafazat farjaha. Jaga kehormatan rumah tangga. Nyo mak abu bek buka aib lako bak gop mak. Cukup jauh rinang daerah gop, gu buka aib lako. Ya mak cukup jauh gu buka aib gak cerita keluhan lako bak gop, gu cerita lako long muno lako long. Nyan mak don hantamong syurga mak. Jangankan syurga, be syurga hanto. Lebih-lebih rinang gu kun bak lako. Nu talu ke deh long kata lu. Nyan bahasa talia kepada lako. Jangankan syurga, be syurga hanto. Takun talia, jangankan talia takun. Nu pegah le Rasulullah, ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amalaha sab'ina sana walau takumun nahara wa takumul laila. Orang inang apabila gekeun kepada lako telah kumu kawin ngan kata nyan bahasa orang inang telah ma ra'aitu minka khairan telah kumu kawin illa ahbatallahu amalaha sab'ina sana gahapus ma amalan dron walau takumun nahara dron puasa Senin Kamis wa takumul laila dan semayang tahajud uro malam nyo hanayum amal ibadah ba Allah padai bahasa tak keung kelako telah tegedina bahasa lagian wo singo bungo lakai maah bak lako makanya mak dron harus jaga aib lako hanjit buka aurat dron mak urinang cara tok orang nak toh tu. Gu pakai jilbab sakratul maut. Nan toh mak, ho nan dara. Pakai jilbab drone mak, jilbab sakratul maut. Yang betro bak pakai jilbab payah dah pernu. Yang bunuh pakai jilbab. Mak lah kemah, nyo hukum macutnya gu pakai jilbab. Nyo watai gu pakai jilbab bunuh abu nyo dosa. So dosa nyo lagi dah pakai jilbab yang pertama lah kodron dosa hana gu pernu. Makanya perlejak bet mangat terlepas abu. Kop jauh rinang Aceh daerah gop lagi nyo pakai jilbab. Nyo salah. Pakan salah nyo sente dia de gop. Nyo wate lagi nyo dah pakai jilbab sente de gop ya. Nyo salah abu. Salah mak nyo. Lebih-lebih tak payah Honda dah pakai jilbab Paris. Ino saya ada bekap mak. Tak bekap jilbab Paris ino. Wate dah Honda bapa langan. Taku lagi taku kai hitam lagi kalang hanam dah pegah pada ku. Ngan adang kanan laga adang kanan. Dia wate gop nyo dosa mak. Ilong bak sabah uro mak urinang hana gitu top orat sampai no had uro. Ilong dari Pantan long ya belanja ke kota Pantan Labu tapi. Gekeun leu milung. Hai tungku ni ya belanja gule saat bengahnya. Long budah long ya belanja gule. Langanan long bak inang jandayan tapi. Benukim. Mangan mu blau bak inang janda mak. Murah. Ya, murah. Karena kalangan sampai long pudep Honda long jauh pada Labu. Tit gulai baru ka nya tengku gulai baru padu bayam tabo ikat lehri be rupiah mahai tat aga kai baru tha le 2 boh 5 ribu leh boh 5 ribu nyo 6 kai ikut 2 boh 5 ribu jino 2 boh 6 ribu kaku karena janda ka nyan tabo ane lalingku baru pe belun ane lalingku tira gemekat nyan tira gemekat tira gedingku ane tinggal lendeng yang nyangka yang tempe nyan padu sikrek yang tebai nyan tungkui 5 ribu sikrek yang lipihnya lehekrek 5 ribu ilong kabuh yang lipih mentang lehekrek 5 ribu tinggal long tanya tempe kli anu kli anu gecok senjata rahasia bu kesulung ikut ke wap kesulung ikut tengah mana banyak orang ikut topi itu lebu nyonya fakta topi itu le jakrong pakai hangku kalon hana mangat kalan urung na urung ui samping ke wate takalon ka mangat mak nyan salah mak oh benar pegang salah long galata pegang salah kau yang pertama salah lah kamu pakan salah lah kau hana giyu jabet perumo hana YouTube orang perumo nya yang pun salah lah kau le yang kedua baru rinang salah yang kelih baru ke aku
Makanya abu la kemah wajib yu jabut urinang abu baik je kedai yus yang la kemah abu yang wajib sumubur kantungku imum kang gure kai imum syik wajib sumubur tayang masyarakat tekedi tungku imum hang getem sumubur tekedi gure hang getem sumubur imum syik hang getem sumubur lang kampung pupah wajib pupah ya banyak kan tungku asa kabut kajop tungku kagala kepeng tungku sumubur hantam pernah gala kepeng abu urang sumubur benda batih abu hantam pernah gala kepeng kamu ya dakwah hantam pernah ya patok sedekah abu be yang gejo alhamdulillah tekedi hang gejo kupre abe maka mungkin hang gejo urang dah kau mangan na bohang ger ikep kalang-kalang na bunuh pajo kau bunuh wang haji pajo ora nya pom-pom dalam mata na mayang antara tekedinya je syit kanya ampun enak kayo nya yang wajib pebut perumahan anu abu draw tu kepala rumah tangga kan tengku imum kan tengku besi dan kan tengku lang kampung lang kitab 8 halaman 11 benar salah kitab 8 long rasa mandung urung je baca sinya aje baca kitab 8 tu mandung urung mak je baca kitab 8 draw ni jin baca menyakan limboi 11 limboi 10 bak phone inan ngelap aju mu perat inan wajib terhadap lako purno anu purno perumah apabila tidak sanggup purno kedra giyu mita urung pubut giyu pupah nyalang kitab 8 kibanggat gure lang kampung tanyo kibanggat ladom urung kampung tanyo yang gure te getem pubut ketanyo lu pubut mana umiat gu pubut ya hana umiat gu pubut anu umiat lam tanpa gelakai gaji tajuk alhamdulillah gurenyo kan malaikat bek madang syituh hibe 3 minggu sumbut hana yu mabu peng tertuh hibe tajak tapi merukok tabda rukok sabar bungkus tajak kopi ke habis peng benayung gure semubut kang kelon iloh hana kebi hana masalah ke gure kampung ro nunggu nenit mantang ne gaji yu si bulan 200 mana 10 dra paduk ka 3 sumbut na gaji gure nunggu nyolam kitab asal kitab be sang-sang gure semubut ka yang ka job tungku sumayang jenazah job tungku sumayang nyo job supaya job payah pakah job makah payah deun iri hana mo pi manusia hana bedum nyana uberaya lang kitab 8 yang kita baca sama-sama han sanggup dah pubut giu mita gure giu pupa ya namu foma bu makanya hanji pesalah gure ya yang pesalah gure cocok gu pesalah gure le gure gu pesalah tungku imum yang pesalah imum si cocok nyo yang pesalah imum si gedanya masyarakat berdahan saputan pandai cocok han cocok ya yang tadi pegah wajib jakbut getanyo bekjit ku urang agam dayus abu dayusnyo lebih parah abu cukup jajino dayus lo lake mah abu urang mekar bakide sang-sang bo lo lake mah sang-sang karab dayus urang inang mekar bakide sang-sang murolong si karab dayus kan sang-sang si dayus urang mekar bakide urinang sarep ke rula agam lain nyo kejadian lako di samping bak kedai kopi nyo daerah kamu di lako di samping lako di nan nyai perkaru perumah danyo igap kaboi sapa Allah mameh ta iki lako itu je perkaru abu lako samping itu je perkaru perumah tu nyan na lako samping menyahana lako kan le perkaru abu lang kelembu beto nyo kejadian hati-hati kita nyo mekat bak kedai be sampai perkaru perumah danyo iki danyo nyan dayus mekat aju tapi tak jaga begat baik perkaru le agam lain menya urang agam hana cemburu kepada lako haram mak yang wajib cemburu ke drone kamu agam mak kan drone cemburu urang inang hana wajib cemburu kepada lako mak nyok salah abu urang inang cemburu kepada lako agam hana urang agam kamu agam wajib cemburu kepada drone kamu wajib periksa HP drone purana SMS ngonton SMS purana main wajib kamu cemburu menyedron mak hana wajib ya perintah HP la kau karu ke malam nyong nyong jino karu rumah tangga gara-gara urinang tinggal tak ke bawah tu la kau keduma kemah mak kan urinang ino asal syurga mandum kanya mak amin ini mandum asal syurga amin ya urinang darah gop gara-gara karu rumah tangga ge boh hato le urinang ge tanya uragam la kemah be sampai boh hato le urinang be sampai cukup jauh urinang jino bangka pegawai ge tanya inong ka boh hato la ko dum kira-kira napeng nyan dausa jangankan syurga be syurga hantod pegawai dro nu ronyo mak
karena berkat lakon tu. Tekedi ke lako ilong ka pegawai, ilong doktor, ilong nyo, ilong je. Ke lako hanjir dia kerja, pan cok pengen, pan ku pat. Pat. Habis tu aku terang, kau tai cah aku. Urinang boh tu lako, ino hana makan. Hana ino urinang belak ino malamnya hana. Kok parah urinang abu, ya pasah lako tu. Limang boh anu pasah. Limah pak daripada apa bu pasah. Pak hukum pasah lako. Pasah lako lang kitab lagi apabila pembandam kawin jap hana tanyan lun lagi binti nyanjit pasah nyo ka bebeno ka SMA pu dah pasah urinang naudzubillah nyang ke nyo abu lagi mah nyo athon raka payah ku pegah ku jai daerah kamu mak urinang du pasah lako cukup ja urinang bangkana gaji boh hatu lako yu sumerah ba lako yu tagun bu ba lako yu jaga ni ba lako hana wajib tagun bu ba uragam. Wajib takun bu bodro nu mak wajib jaga ni bodro mandung wajib bodro nu oh tungku ge pegah kamu le gure yang na wajib tagai urinang taat pada kau ka betul munya ge keun le uragam peduk bu sa na wajib kagayu iron uragam ni yu sabe baik demu piye hongkap wajib kagak perintah hai mai tak takun bu sa kelun wajib taat kepada lako. Apabila gayu mak makanya hanjir keun barang kapula ke lako jino drone ka sukses leurung shi ne ka pegawai nem kawai ngelako kasin apabila getam le lako hanjir ja tetap hana gaji roh hana pak ko happy di pemerintah si beleun hana kerja ikoh gaji pat ya cok gajian makanya boh yum lako tu nyokon dia tak lako ke cukup sayang ko tinggi gedu bagede kupi na gene moblo sipe ribe juk le permoh kepeng awak kiamat dunia mati dah kau sayang mak habis aku pegahnya pakai aku pegahnya kau jai kejadian jino ibu hatu leurinang nyo mak jangankan syurga be syurga drone hanto abu jaga drone kan mekat alhamdulillah minta rezeki sama-sama dengan suami ne dengan isteri ne tetapi ni jaga be karu agam lain dayusnya menyedra abu hana cemburu kepada suamimu jangankan syurga be syurga hanto ni pegah li Rasulullah dalam sebuah hadis salah satu la yadkhulul jannah leboh golongan abu hantamang syurga drone yang pertama al aquli walidayhi urang yang durhaka kepada urang syik yang kedua dayus. Makna dayus membiarkan keluarga dalam berbuat dosa jangankan syurga be syurga hantu abu long yang geun dayus membiarkan keluarga dalam berbuat dosa jangankan syurga be syurga hantu cukup jabak media jino joget-joget urang inang kana lako samping joget-joget hana pakai aurat jangankan syurga urang agamnyan be syurga hamdumung nyo kejadian lakoi samping urinai samping levenan jilbab han tabuk urang Aceh saban-saban tak buktikan sendiri ya bu nyo kejadian nyo keun han ge kiamat donya le Allah apabila han lahe an harum lam donya nyo tu hang kiamat donya nyo apabila han lahe an harum lam donya naudzubillah tu dayus cukup parah long pegah abu cerita dayus saboh luar biasa bak saboh ro masa sahabat nabi sekalian masa sahabat nabi tidro pemuda digop nyan na perumoh tidro cukup tat laga menyelam kampung sukataninyo siploh gemur rupah sehingga leh ko yang bunga desa sehingga bak saboh ro leh gem kawin karena uragam ye baca ke urinang ibu hatu le urinang kake wate gebedah lako yak kerja gelum kalon ipetamang agam lain leinang pintu likut sehingga gebedah le suami tersebut gelapur bak Rasulullah wahai Rasulullah perumah long ji selingkuh gekeun le Rasul hai pemuda hanjit tuduh urinang selingkuh perumah na takalan na ya Rasul ngan mata sendiri long kalan urinang long ipetamang agam lain likut menyemenankeun Rasulullah wa rumah tamnya gi pingat lewu apabila na salah urinang pingat sehingga uro kedua karena ko ya urinang lepah dia kerja gekalan lam pertama le urinang agam lain ulikut sehingga gelapan lam Rasulullah ya Rasul urinang long itelingkuh lam pertama agam lain rap pintu likut menyemenan hai pemuda menyenatakan wa rumah poh ya berarti surah hukum yang pertama urinang punya salah gi pingat yang kedua gi poh
poh abu sebagai pengajaran, kan poh kumang muka, kan poh patah kaki dan telit gusi-gusi. Poh sebagai peringatan mangat ubah. Kali kejadian dua lagi yan, sehingga orang kelih gebedah dia kerja, gekalan lam, gepreh gekalan, ternyata urinang haubah, ibutamang agam lain rap pintu likut. Nya gelapar lambak Rasulullah kali yang kelih. Ya Rasul, urang inang long adalah ji selingkuh, mantai selingkuh. Kali ta tham ka, kali ta poh ka. Ceri ke Rasulullah. Nya ternyata hukum menceri wajib menyekat truh bak mata menceri. Kama dia ceri urinang apabila kali ta tham hai pateh, kali ta poh haubah, giyu ceri di Rasulullah. Wate ge kencere ge sudada le pemuda. Ya Rasul be menceri na cara ingat Rasulullah na cara tang kedeh jak bak Saidina Ali. Ya, menyeka bak Saidina Ali penutuh ke. Gebedah pemuda tersebut gelangkah bak Saidina Ali. Terus bak Saidina Ali ge cerita dari A sampai Z ge cerita. Muno ya Ali. Menang kepada Rasulullah ge yu cere, mah ada cere han. Dia lah kai penutuh bak kata. Bedah menyemenan dang ke barat. Gebedah Saidina Ali, ge urmoh, gecok pedeng Zulfakar, gedak taku putuh urung sahabat Nabi urung pemuda. Cap gedak, putuh darah, putuh ule, mehambau darah. Gesen Saidina Ali ulikut 7 hasta. Geken le para sahabat, bahkan takoh taku hai Ali, gejak kedua kata, gejak Rasulullah, gejak cok penutuh. Geken le Saidina Ali. Jangankan habalun, haba Rasulullah hai dengar. Man Ali pakan tacen 7 hasta ulikut. Hai sahabat lun, darah ji lebih halu daripada darah bui dan darah ate. Nyanban hukum dayus. Tingkat lon yang gekoh daku le Sayyidina Ali dua draw. Yang pertama orang Yahudi, wate Isra Mi'raj, hai pateh Nabi ulangit, nyan sira gekoh daku. Yang kedua sahabat Nabi yang gekoh daku sahabat sendiri, yang hai pateh giu taluk Rasulullah, orang agam dayus. Urang agam dayus wate gekoh taku darah haji gesen 7 hasta baik kenang Sayyidina Ali lebih halu daripada darah bu darah hate. Tapi darah urang kafir kan memang kafir yan nyo kenyo abu rusyid luman mandum getanyo na perumoh na anu jaga anu ngam perumoh pebut anu ngam perumoh hae ta pebut. Alhamdulillah tip malam nabut ino di masjid di Melasa yuja ti malam mentang mangaglah getanyo kewajiban ngan dengan Allah. Walam bahasa bernama drone tamu syurga yang kelih jaga kehormatan tup aurat. Kemaah bu. Uri inang daerah kamu maknya wate ka bengah di gule pi yang masya-Allah gule jino tungku terus dalam puh rumah di damang. Beda dengan jamun dak jauh pasal jino gule rumah dia. Gule baja daster dia. Jilbab mahan taputan bengah. Bang Lekman nyan gule nyan padu nyan boh labu nyan padu saboh Bang Lekman nya katanya Bang Lekman tikui katanya Bang Lekman boh mata wati boh labu lain nyan boh labu nyan saboh 2 kilo kak nyo dosa mak kata blongkot tacok jilbab tatup bek ngan sampai baje malam tiap blongkot inan deh taku nyo jaga kehormatan di YouTube aurat. Yang terakhir wa ataat zaujaha dakhalat jannata min ayyi babin sya'at. Yang terakhir mak drone tamang syurga taat kepada suami. Long rasa mak semayang urinang paling Jumat, puasa paling Jumat, tup oleh paling Jumat. Sipu yang hai taat kepada lako nyu abu yang hai. Mak sebagai penutup cerita sabot tu Siti Mutiah ditanya mbak Rasulullah, ya Rasul lehlon ayah na urang inang lain paling awai tamang syurga? Dijawab dari Rasulullah, na Fatimah na. So ayah Siti Mutiah pat rumah ayah ideh ba ujung kota Madinah. Penasaran Siti Fatimah pu amalan urang inangnya yang begitu hebat sehingga paling awai tamang syurga. Gelakai idin mbak Saidina Ali Murtada mbak lakon dia sitat rumah Fatimah genekalan pu amalan yang lebih hebat. Gubedah Siti Fatimah gejak ya sitat rumah Siti Mutiah. Ya, geban kata boh. Ale Hasan mak geba ale Husain. Kedua dong. Pokoknya tak boh hanu. Yang tunggu nya Hasan, tepat Hasan dah. Ya, katro rumah Fatimah, tutup pintu. Assalamualaikum. Dijawab di dalam.
Waalaikumsalam. Siapa di luar, saya di dalam. Jawab Siti Fatimah, saya anaknya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali Murtada, ibu daripada Hasan dan Husain. Getalop le Siti Mutiah jelas. Swap getalop. Getup lom, swap getup. Gekun bak Fatimah. Fatimah lakai maah jaro sipluh di atas ulai. La kolong galam gua. Tingah mentang tagita wahai Fatimah. Teglong Siti Fatimah lam hati ni pusit ni pegah le ayah lum urang inangnya paling awai tamang syurga sombong alaihi salam rakna gena tamang hana ge pikir panjang Siti Fatimah mak gua gebedah gua ura kedua kejak lom ya kejak ura kedua lom ya watek atu pak rumah Siti Mutiah sudah dalam pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar, saya di dalam. Saya yang datang kemarin, dua uronyo ka, anaknya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali Murtada, ibu daripada Hasan dan Husain. Getalap lam jendela mak. Swap getalap jendela. Getup lam lagi tau. Swap getup. Fatimah jaro sipluh dah tu hule. Long lake maah lintolong galam wo. Tingah tak kita mentah mungkin lintolong kaguo. Gedang Siti Fatimah gesuot bahasa Mutiah bajut. Hai Mutiah, ilong kujak kuno bak kata hana perle ke linto kata. Linto dra ko ali ko ganteng di rumah ko pugi linto kata hitam agi adang kanan. Tapi lah kemah amanah lah kolon hanjutna agam lain tamang rumah. Tahu Siti Fatimah abu. Gekalan unun hana agam lain. Gekalan wi hana, kalau likut hana. Mutiah hana agam lain. Gekun le Mutiah. Nyan i samping kata nyan. Oh ane banyak ube krupnya. La kolong mata gejak hana gepegah ube krup, hana gepegah ube beci. Nya agam bukan. Agam laki maah Fatimah. Gualah Siti Fatimah uro yang keleh gejak lom mak. Nya gejak lom. Kata jam macut, nya surah pasal dia kejah ke. Ya kejak. Kau ujinya. Ya, tutup pintu lom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar, saya di dalam. Jawab dengan nada yang agak keras wajud. Saya anaknya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali Murtada, ibu daripada Hasan dan Husain. Ya, kita laut lam jendela le Siti Mutiah, getup jendela baru buka pintu. Ya, hana gebana. Gekun le Siti Mutiah. Please sit down. Yes, gurun. Ya, kau numung du dah. Halah, payah minta kai mahai tadu. Ya, ka. Gekun le Fatimah, ale Mutiah, hai Mutiah, ka leuro tajak hanam tumung tamong. Tajep ii le. Jud ka buno ka gerah aku. Ya, rumput je bilam. Ya. Nak kena? Kena aku bisa dekah. Ya, andro kena yu. Ya, jadi kyo. Kena yu. Ju. Pakai kau jinyo. Nyu dan uo tu bak. Kena yu. Ya, andro sira pakai yu 30 ribu. Pakai. Salam le. Dua. Dah no. Ya, ban. Dua. Dah no. Ya, ban siri 30 ribu. Sibak kau kapeng le. Hanang Muhammad Nasirul Arsyad. Dolah. Oh, aku pakai dolah kat hanang engkara. Dolah doling boluping kana-kana ma kita gun yah ke mak. Sonan Muhammad Nasirul Arsyad. Muhammad Nasrul Arsyad. Nan panggilan tau? Arsyad. Arsyad. Angka Arsyad tabang ni. Arsyad begak kadang bek mana-mana. Bek bebehe baju naya ke? Hana. Mana ya lagi anda begat. Ya, ban. Nama Ana. Hana mak ano. Ho mak. Rumah. Oh, rumah ayah. Nampak. Oh, nampak ayah. Dah ayah gandeng tak ke ayah ke? Ya, ka. Ira saya nak. Rupiah. Aku pakai rupiah kurung taring, hidung mata patah tebeli, kamu kurap terus kaki, oku ruteng lagi kubiri, sonan,
Aisyah Amira Nasya. Nah ayah henonya. Pak ayah kena. Nak kerja ayah dengan dakwah. Nah, Pak ayah. Alhamdulillah mak nak kerja. Nah, alhamdulillah yang kamu menumpuk pengnya ku tanya menyajikan jawab menumpuk sedekah. Tertuh ribe. Menyajikan jawab. Bye bye. Nyo ku tanya jawab jujur wah. Tho sayang ke mak ngan ke ayah. Menyajikan jawab menumpuk sedekah tertuh ribe. Jangan mak. Jangan mak. Iki aku pati. Baru bang. Kak. Betul nilai. Nam rumput dia hana tertuh ni nam padi pokoknya ika salah tipu. So sayang ke mak ngan ke ayah. Ayah ngan mak. Ayah ngan mak. Nya kapah dua. Oh kadang gue mum. Emang cocok dua ke. Kena lom ya. Kena lom ya. Cocok nyo sayang ke mak, nyo sayang ke ayah. Nyo sayang ke mak, nyo sayang ke ayah. Emang cocok dua. Ka, ho kadang kuaket, cipdika. Ya, tapi le hang pati. Hang pati sayang mandua. Ka nyo kudanyang. Yang rah bajai nyo tho. Mak. Mak, nantom pernah gerah bajai la ayah. Ana. Mana? Putih sayang ke mandua man. Yang rah lu tho. Mak. Mak, nantom pernah gerah lu la ayah. Nah. Beres you nak kerja sama. Iro nantom pernah gerah bajai la ayah. Ana. Nyo jujur Hana memang Hana kan yang tagun buso ya Mak. natom pernah ke tagun bula ya Tom. memang ku besi kompak tha kampungnya orang tiba agam dah nyo mandung urung asal surga amin ya nyo menyatulit dosa nganku nyo menyatulit ka kacok peng dua ke nyon tu nyo dosa ka bunga long ka natam yang mumai kita nyoso ya natam pernah ke mumai lah ya Antam. natam hana yang menyusui kita nyoso ya mak po ya Mak. natam pernah menyusui lah ya hana kan kadang na no di sukadani uragam mumai no gja hana ka hana pantas hanjut hayang bandua hanjut hayang bersayang ke mak ilahnya yang gepegat hidra pemuda nya kan gejak ba Rasulullah ya Rasul kutha lelong bakti jawab dari Rasulullah ummuka kuthalam ya Rasul ummuka kuthalam baru abika berarti lega ketebut kutha ya Rasul bakti ke mak kuthalam ke mak tiga yang kuthalam baru ke ayah berarti leboh mak tha boh Ya. mubut yang menyaleh boh mak tha boh ayah angkat demwo na iya habis bu mak kan kaje eno nyotes menyajut merumpok sedekah tertuh ribe tambung bah Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas tambung mat nak bah Min syarril waswasil. min syarril ulangi Qul a'udzu birabbin nas Qul a'udzu birabbin nas. babi Min syarril waswasil khannas. Allazi wasyu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah nyok kehanjir mak yo ya tambung ro tu ro yang payah bacut Bismillahirrahmanirrahim Yasin hanjir aku hala kau yasin kau ya maka yang mengana Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah kamu rumpok sedekah. Nani yatim minang uji? Nah, padurona. Pebelahro. Hana ramai pebelahro. Ani yatim yang alam balik. Yang alam balik menyenati jak kena you. Nya nanti long hoi tiga tu sedekah tunggu. Nya ani yatim yang galam sunat, yang galam balik. Kena ada. Ada yang bertapat ile. Hokar keluar pemuda, ciu ani yatim yang galam balik. Yang ka balik hana kira yatim, nya ka balik ke yatim.
ketua pemuda hoi yang yatim tu yang bersapat aju cepat-cepat nak tu nya mentang penghabisan dah nya nyo sertuh ribe bagi dua sabat salah kai hanji ke yatin iji hanji kulang untuk berbinah mano kurang berarti hana salah lo hana salah tungku karena hanji kenyak mano berarti sertuh ribe bagi du bakso ko ju bak draw buat kan bakso kau yang beres nya cocoknya urang nyo sang menyakaraya kau gelung botu kau nya hanjit mak peng bak urinang nya kan harus bak urung agam cilong kalian apa mecah le nya tungku bagi-bagi sedekah nya ingat aku kusi pengelong ka sertoh habis nya sedekah tungku nyampe bibi ke mak bibi ke ayah jajan tengah apa jai kula nyo sedekah ka bere salam tua buji anik yang soleh, anik yang lebih dalam agama, yang jitim mendoa jid wate, jitim laki. Kaji kabeh, kamu mendakwah biudu. Nya anik yatim ku bisi, nya ni atu pelahara ke pelahara sedekah, hajat. Nya ilung titip lung dakwah hajat kan yatim. Anik yatim yang galam balik tapi. Ya ka anak bayi mesti bayar, hang bayi bayar ono. Bayar. Nya anik yatim mati bersapat. Ka NH ka mak yang surah? Siti Muti Fatimah geduk punya geduk Siti Fatimah wate geduk Siti Fatimah kekalan bak meja makan nak andok sikrek nak andok sikrek nasinut saboh mak nasinut saboh nasinut nak kipah kipah jamun kentingat mak dengan situ kipah sehingga kita nyang le Siti Muti kita nyang le Siti Fatimah ba Muti wahai Mutiah nyo kupu ijando bak meja makan kita yang kupu ijando bak meja makan pula ko kata tinggal ke paju hubu ke mana kon wate la kolong hek gua kerja la kolon long preh lintolon bak pintu rumah long sambut lintolon lon pusut baja linto lu lintolon long baumon long sumano manggo Siti Fatimah taragedu wajar urang inangnya ke pegah le ayah long paling awai tamong syuruga nyambat lung tanyang bak dro ni abu nantom pernah ke semana oleh lako awak kerja abu ni jawab kalau enggak sakitnya di sini nah abu bopa taku hana na barang mak semana lako ni hana barang padahal ni semana lako ada mau syurga mak cukup mudah amal urino atai walakonya singa bunga support singa prehaju dia lako lakoku sudah pulang sini biar adik sumano beromantis mak tanya wate katuhan romantis le mak abu sidra ku timu sidra ku barat urang agam gedu bak bintih gedu bak kursi hana romantis le iyo muda Tagala kelon teka tuhalon hanale tahawa teka tuhalon hanale tahawa centene usiplah kata peme jipu ateh langsa di pelempat ateh mane hankabi hankaweh kadu inan atanyan be kacuke urang agama hanali romantis tidrau timu tidrau barak hurina hanjeut mak menan ada katuha beromantis getanyo abu ya pemain tiga gau rina ada katuha abu gepegat dalam kitab ajak istri jalan-jalan lebih baik daripada iktikaf di masjid sebulan taya pemain rina abu gebi pahala le Allah wate gebi pahala le Allah lagi kata iktikaf di masjid sebulan nyamban pahala abu tak senang hati perumo tungku katuha ada katuha tungkunya agak-agak kan dia gepik mentang nyanjuk agak-agak hai le kepada batu yang tanda pegah romantis dalam rumah tangga akan berumpuk pahala makanya mak getanyo juga beromantis kepada suami gepegat dalam kitab mak mencium tangan suami ibarat kalage tacum hajar aswad di fahala mak
Nyalang kitab bukan. Tacom jaro lako, watel lako getanyo kerja, watel lako getanyo wo kerja, gebi fahala dro numa, lagi kan nija utanoh suci kedeh warap, ni acom hajar aswad, nyamban gebi fahala mak. Makanya pulam lako getanyo hitam lagi hajar aswad. Ye, hajar aswadku sudah pulang. Muah nucum nyamban gebi pahala mak. Nyan sang-sang hibangai tetapi nyan amalan lang kitab gu pegat mencium tangan suami ibarat lagi kata cum hajar aswad. Makanya beromantis dalam rumah tangga. Walam batat buno. Gekun le Siti Fatimah wajar urang inangnya paling awai tamang syurga. Yang kedua, kipah. Gekun le Siti Fatimah. Nya kipahnya kupunya mutiah. Lakolon tingah ke pajah bu wahai Fatimah. Lemput mangat merasa ke pajah bu. Guput. Nyan ban Siti Mutiah ge khadim lah lako. Natam pernah nepuk perut lako mak. Nak suruh kau. Oh nak kipah angin, menang drone, nak kipah angin, gekarak jauh abu. Yang kelhe, nyan Mutiah, sinut kupu Mutiah, nyo sinut nyo wahai Fatimah. Lakolon he gemita kerja, cula calo bak gemita kerja, bak gemita nafkah, gepua kulun dan kana lun. Pajahabu, longjok sinut. Wahai cut abang, idron he nak minta rezeki. Apabila long tagun kuah, han selera lagi makanan ron, nucok kaya yang empat, nupoh long wahai suami long. Mengangguk Siti Fatimah, wajar urang inangnya paling awai tamang syurga. Nyamban ge layani lako mak, gedanya kon, le ge bla beruh le lako tu, ge blanya ge bla je, hantom pernah gedanya tamagun. Ya, kadang-kadang gua lako hek kerja, ge keun bak mak, hainya mak ke hau. Mak baru mau kati deh. Maka hasai kuah hantom naik rumah. Iya 20 put jam. Gedang lako gedanya ge hoi bak pintu gedang pintu likut. Gesaut putana ile anyo bangku ja mati ma ganggu orang yang gua mati ma ganggu kun lako dua aku inan buyu tutup sange gu budah lako gelap tutup sange wate gu pajuh buat kala dinan nak kuah imata janda na ya hai kuah i na gu cok bu tingah gu pajuh bu kata bu gu budah lam gu hoi lam Purana lam sira pada budu inan lungki dapu inan sira yang gua mate ma ganggu getem pegah inan sira lungki dapu di dapu jamun mak na tingat na dapu tanoh kan na tingat mak puah na tingat hiur jamun ngedu nya dapu tanoh on inan ngampudi apui kanya mak dapu jamun on inan buluh ngayu apui tayu apui kertah tet inannya ni napluk minyak inan napluk minyak ngamboboh ko masin mak jamun dapu tanoh ya bak geruge pat ipudu ile sira bak geruge mumat mi wate mat mi tapi aura ceh cum mi ago nyan tapi aura ceh urang Aceh hang ada-ada tabiat cungke cimekam le cungke cum mangat be cimekam bango nyan tabiat urang Aceh hang ada-ada de yang tabiat urang Aceh hang ada tabiat urang Aceh ya nya lirah lo lirah cum puta cum suci ya hana payah cum abu memang kagli asai karukut hana glu hana payah cum tabiat urang Aceh munya hana ge cum ha merasa gaduh putimang ta jamun tabe tanya nyan mak abu rusik luman bahagia gecok bukan gecok bubu ku sumpah minang gerah jaro-jaro giak pajoh bu ku deh ujuli deh ya punya serang ubireun menye pelayan mak di kedai oh ya masya-Allah mak pelayan kedai mak cungke go nainan i kalimatu seribek kalina bu kalina inan ipengen dalamnya ipengen pajuh bu dalam nyamban pelayan mak gede mak makanya bek kita menglintu dia pajuh bu mak gede nya bak tanyang kali jam kawin
ka je tho beno anu ka kata boh anu ku fikir hana lako kalau ka janda mekawinlah urang Sukatani dengan urang Birun gedepu le urinang ino baru dang sila ajakrong laka pale hi hana sotia tagai hanje ge yang gleh rung sitka ke mekawin lain i rumah ka lagi katron Thailand tang abu menyalong mak menya perumah long lagi an watai kuo hantom nai rumah watai kuo bu daya cok daya tagun kuro watai tawo hantom nai rumah payah tamagun kuro dumpu kuro tang abu menyalong put kum kawin abu menyalong put iron home ni ya han setia ada bu menyedaya puduk bu kuro lita mita rezeki dah tagun bulan dah paju hana romantis makanya mak beromantis mak bersaling mencintai dalam rumah tangga menyeka cinta khilambak pura kalau cinta sudah melekat tai kucing rasanya coklat nyamnya ka cinta ya makanya beromantis asai ka romantis kabereh udit dalam rumah tangga kake gebedah gem kawin lain baru bengeh dia nyan so salah hana salah urang agam menya urang agam ge talayani rumah tangga tayum kawin lain hang temiu kecuali agam pho kemah menyagat perumah pelayan di rumah tu tayum kawin hang getem kawin lain hang getem karena di rumah cukup gak gira kita nyokon kita nyo tawo he dilako perumah dah hana tawo tajak hana perumah tawo hana perumah iji gaduh merawon kro nyo mak jangankan salah suamimu mak tetap gekubah drone mak yang perle drone beromantis rumah tangga hira lako lagi siti mutiah drone paling awal tamang syurga nyo peut boh poin yang lu sampaikan bejit ke ilmu bagi ulun tuan sampaikan dan kepada abu-abu mak Bandung ya sidang jamaah pendengar dakwah maulid yang dimuliakan Allah yang dapat tacok kesimpulan mak drone peut boh poin tamang syurga yang pertama mak drone nu sumayang limang boh wate cara sumayang bubutoy abu yang kedua puasa bulan Ramadan nit puasa bubutoy sahaja long puasa bulan Ramadan yang kedua top aurat mak baik buka ayat belaka bak gop yang kepet taat kepada suamimu dakhalat jannata min ayyi babin sya'an Abu Rishi Lemamandum yang dapat tacok kesimpulan getanya dalam masyarakat kompak tak pegat maulud kompak tak pegat dakwah lain sebagainya berkompak getanya ke masa yang akan datang munya getanya kompak tatem jabat sama-sama inang agam si putih Tuhan muda insyaallah persatuan kampung Sukatani akan makmur gebila Allah dan geputeran rahmat yang melimpah amin amin ya rabbal alamin jino segala tabut punggung tabut jaro tamu doa ba Allah anak yatim kali nawo nyan mak abu yang dapat ulun tuan sampaikan yang butoi datang dari Allah yang salah pribadi ulun tuan sendiri ya lung lakemah kadang mak abu na bahasa yang gasa nyolos kontrol ya lung lakemah pepatah mengatakan kalau ada jarum yang patah tolong jangan disimpan di dalam laci kalau ada tutur Tungku Herman yang salah mak abu tolong jangan dilaporkan sama bapak polisi ya hadanallah wa yakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meslawut tiga truh mak mangat merumpok mangat mubewangi tempat kita nyo saksi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in anak yatim be lewo